Muteteri wa kioto kia ntumba mawathe Mike Makarina ni achumirite kwariria mathina jaria kurumira mira aria ugite maandamano jaria jakumakua kuthithwa ni antu banini bagite gutetera kimera kia mira ni urongo ni untunoka bagutumirwa gisiasa. Augite tibwega gusambia na gwikira nkoro njiro CS Mithikali Nturi na kumuringithania na kaumoka mathina jaja onde achiritanirite bonene guchwira mira ejintaira no rite mbeu mbithi kumenyera muno batikeje gutumirwa ni siasa kuaragania biashara ya miraa. Musiasa winkuma kaunti ni Meru na muthatiri wa kioto kia antu bamwathe Mike Makarina ya ukiririte na urito muno maandamano ya kuthithwa ni antu bamwe yako ni kimera kia miraa igembe akiwi maandamano buru ya utumika kisiasa. Iyi nditi maandamano ya kuguna murimi kana kinya mu biashara wa kimera kiu kinyanini batu a Meru utukinyite ituthire ndoritho ituthire tuikana ira no ntunthe ira ingi cionthe na unthilungite kinyoke thiro tekyo kuona gwikaira mutonyukwe oni kirage utuma mbari ui maandamano yara ya kubwithwa ne antu ba miraa. Maandamano batu itutubwithagia maandamano antu ba opposition, maandamano yate ya mbeca, maandamano yate tethia community yo nkwira Meru ndende Meru iturekane ayo mithiko te magoza bwithetie kira nete no ntu batu antu ba opposition iturugumire thirikarine injira ira thirikari echwa abio no tukarita genda twatanira bara bangi na abu a Meru bora yakuwatanira etekiukieta kieta Nyanza na ndenda antu bangwate mbara kionto bogithirie meri ethatu bwabwata chunguzete nkamenya na Makarina wetumikia wekuwa maandamano yoi maandamano ya sida cia mpathukiri kimera ki ondire minister urimi na ndithia Mithikali Nturi na ayumbe bamwe kaunti ni ya Meru bathi atena kiri ushwira ntaira thine kimera ki na kire ana bara bagwandamandithia antu ba miraa borie kiumia kimwe borite mpesa namba cia mpesa otembeza cio tomwa kuma thengiri mana ile ontuko kaba otomerwa mbia no bere woni nchunguzete na ntekera ketha ne urongo ete ikoti mwari muthiru ibotomeri minister mwembesa cia milioni 3 kenda bobwethia maandamano egembe na bobwethia na bokiwa imetheka bokwenga kera bobati kuri president ekorwa marira atethakia manto achiewa arwamira araua atakatelo ntuko 3 baite baume koti kana baitie kamera atomba kwira gateri ibokuira utira mitheka omba kura gateli ate support ithirikari na kitha thirikari no mu support wore ni mbeca thakabokiri boreke kureta maandamano Meru maandamano abati kuretwa ni opposition Kuluki Makarina opposition batu turenda maendeleo meriu mwaka yomo yubo watanira iyo tukwenda na bande kwa KRA ne ara andikana ana ba Meru baraba yoketwe ibaile kirana 60 ndene Meru ne kase ni beto bara yokerwa bara benda kenguo Meru kunde onare mwanto bechetha maisha bandiaria woni ni opposition reboira oma ana bara bakwandikwa KRA ekanzwe na bara were imoromo ndena yu nduno ga kanzwa re kanzwa gaita kotini kira kwenda ikuona ana ba Meru arwethera no ntole o arwethera no abu kama Meru lakini totoretero anto ageni ndeu toiro bato toendelea ya maandamano na Meru tuwatanire kenda tukiria mwongo akoro bara batene au a mwana omuna atebwa na abu nthukie ba Makarina tuwe mwana omuna akabwa kenda weta itantoro no kethira ngoroba weta itarange ukethira ngoroba kenda wa Nairobi wono ugeria Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi.